سورة العنكبوت آية بين أنواره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tene suye hijriya bakilani kemenani ani binani ani woro shahru rabiul usani ube shahru rabiul akhir minye hijra sankalo sabana bisuye watani kelenay miladi nasara ka jate bafula ani muga ani nani sankalo tanna bisunye watani nani nay ambe dawda bu masjidara jawambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيتين. ni aya kunu anya damina nin kalo ye hijira sankalo nani nadiro rabiul akhir hijira sankalo nani nadiro ni aya anya adamina kunu anjora yoromi tawsiri la illal ladina jalamu minhum anyo tawsiri ko ba bi tawsiri be ta yoromi wa qawluhu ta'ala alaka kuma وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أكافو كتاب الدنكوما أولي مناني فني من جغنا أنكا أولي مناني فني فنا من جغرا أو فنكا أكان ننفو كتاب الدنكوما وكاكما نغنيالا يعني جاء أخبرون بما لا نعلم صدقه ولا كذبه bunkasiri ko lañine muñe ni kitabe dinko yang kibariya ka kibariya do foñe kibariya mi anta cinya do anta galon fana do yala cinya do bo galon dan to do fa haja la nuqdimu ala takjibihi ni ante farnya ka galon tiga ya folo an kana galontiga ya folo li'annahu qad yakunu haqqan wa la tasdiquhu lahu an yakuna batila kuma anta sika tiya tiga anta sika galontiga ya fana parce que nan ko galondo abe sika ke kuma nya tiya de anta sika tiya tiga ya fana iba soro kuma galondo walakin nu'minu bihi imanan mujmala mais ambe limaniya ye limaniya min ye gorobali limaniya ye mu'allaqa ala sharati limaniya min ni adilolen be sharati dola wa huwa an yakuna
منجلا لا مبدل ولا مؤول لمن يا غربالي دلولين يمونye ambe limana ni barisaranka kuma min nanta galon na cinyado ambe limana na ye sarati na ya soro kuma injigina alaka kitabu inkono ama yelema uma kuma infale kuma inkoroma yelema kankal limana dilolen sarati bo odela أن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع أبي هريرة ملك جيكبهم قال كان أهل الكتاب أبو هريرة كو كتاب دونكو تنكرا يقرؤون التوراة بالإمبرانية كو بالتوراة كلا إمبرانين كان ويهودي وكاكاني ويفسرونها بالعربية نو ياكلني امبرنين كانيه وبا توشير عربو كان لاهل الاسلام اسلامويه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم alaka ciden ko alaka tarunna kisibaka aqul la tusaddiqu ahla alkitab wa la tukadibuhum akwa kana kitabe dunke ucinya tigiya akanu galon tigiya fana wa qulu amanna billadhi unzila ilayna aw kafode aw limanani fenye min jigina anka o ma unzila ilaykum ani mun jigina aw fana kallimunanu beye wa ilahana wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun aw tigiyo abetigi kele anya nyere kolo oye ni aya la nyine munye abdurrahman sadi bafo ni aya ya iranna nambe kitabe dunke kuma nyogonya anko kuma nyogonya kafuye kitabu min jigina anka alli mananai kitabu min jigina aw fana ka alli mananoy kon nimba iranna ni nye adabu ni kuma nyogonya jogo nyumando de nini mogobe kuma nyogonya na hari ni kafiri de do ako akachinya min sabatilendo akachinya imina galo min ba bolo ika galo yin sagama ako me eka kuma nyogonya kanake komi jahilun ka kuma nyogonya kata kitabe dunkewuma ni jahili be mogo kuma nyogonya hari ika chinya min be ate swama ika chinya wo ika ngalo aba beke ngalonde ako fana tettilenya woye jahiliya de donc wala ye silama unya maria ni nye silamiya jogo de do na ye silama unya maria ni be mogo min kuma nyogonya hari ni kafiri de do aka cinya me ye kuma min fo ye cinya ye o mina ye aye min fo ye ngalo iko sagama ko anne kitabu dunke be kuma nyogonya no o ta yiran ka fo ko tawreta irete cinya ka fo kitabe dunke ma haraka kitabu nyerete cinya hari tawreta irete cinya amma limana naye o ye jahiliya de asabati tawreta jigini kabo alafe limana ni tawreta ye o sabati de limana ni qur'ana ye o sabati de limana kalimana ni ka cide o sabati de an ka cide o sabati de min kun ye cinya o ye cinya de min yan galo ibo galo nde saguma abdurrahman sadi bafo ni aya tawsir ma kon ni aya ye o de yira an ko kuma nyogonya ka fo limana ni qur'ana ye allimana ni min jigina o fanaka ewa ambe alli mana ni anka cide nye alli mana na ka cide unye ewa ambe tigiye ala kelempeude akuibe kitabe dunke ni kuma nyogonya ni nununde ko kuma nyogonya kalimana ni qur'ana ni tawreta ko kuma nyogonya kan ewa limana ni cide umbe ko kuma nyogonya kalimana ni ala e kafo ambebe ala kelendela ako akacha ni kitabe dunke min kuma nyogonya ninka cinya mimbe ko sabati galo mimbe ko toye obeke sababu ka sama katali maniyama kaso ala tama alebo foni aya tawsirila wala okofe ambe kontine katai bun kasiri ka tawsirma ako summa li ulama anna aksara ma yatahaddasuna bihi qalibu kajbu buhtan bun kasiri ko kofe ikado kitabe dunke ube baro munufo be kuma munufo a chama yen galonde anin galonfi لأنه قد دخله تحريف والتبديل والتغيير والتاويل parce que kitabe dunka ka kuma nunun fule tawreta jiginen ko fe tawreta mumbu bolo yele mali donala faleli donala ani ka kudo
yelema ani ka ko do koro yelema o donna ka kitabu la ubolo wama aqalla sidq fihi cinyam min be u ka kitabu in kono ubolo aka cinya ka dogo summa ma aqalla fa'idati kathir minhu law kana shay'a wa hara chama na sahara min bu ka kitabu kono hari ni acha ni min sahara acha man faida ka dogo anni ibn abbas kadisa mun ibn abbas mo qala kayfa tashaluna kamina ibn abbas ma ibn abbas ko kayfa tashaluna ahla alkitabi an shay wa kitabukum alladhi unzila ilaykum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahdasu mun kasiri ibn abbas ko ako au be kitabe dunke unyinin ka chogodi kitabun min jigina au ka cidenka ude jigina ero jigine wele jigine kuraye tawreta kofe au ka kitabu ya kuraye kateme tawreta ka au be kitabe dunka unyinin ka munna taqra'unahu mahadan lam yushibu au ba ke kaka kitabun kala silende do foyi manyagambe ala wa qad haddathakum anna ahlal kitab baddalu wa khayyaru kasoro ala ya fawye ko kitabu dunkewu uyu ka kitabu fale uyu ka kitabu yelema wa katabu bi aydihim alkitaba uyere kitabu do dila ku sabenu ubolowe wa qalu huwa min indillahi wa kun nin kitabu nimbora ala de fe listestaru bihi samanan qalila puruka jinyan na pani songo fitini tremenai nyine nai kitabe dunkewu yen ke kaba aw bedda uluka kuma ula chogora aw bu nyulu nyinin ka chogodi alla yanhakum ma ja'akum min al-ilmi amma sailatihum yala minna na aw madoni minna na aw mawdoni tawbali aw kana kitabe dunke nyinin kaba la wallahi ma arayna minhum rajula yash'alukum anni alladhi unzila alaykum bun kas ibn abbas ko ba ko wallahi akwa lekalnani alay alimam aw mammo kelenye kitabe dunke wala nuba aw nyininka min jigina aw ka nuba aw nyininka ala aw de bu nyininka me amma mugo kelenya kitabe dunke wala qur'ana min jigina aw ka nuba aw nyininka ala wa ni humayr ibn abdurrahman annahu sami'a muawiyata kamina humayr ibn abdurrahman ma ko alayya me muawiya ma yuhaddisu rahata min quraish bil madinati wa yasru muawiya quraish ka jama do quraish kan kawdo abe mawiya bake ku kuma nyogonya ku baro nyogonya wa yasru be madina wa jakara kabal ahbar mawiya ka baro in kono nala aye kabul ahbaru togofo ko aye kuma do me ala wa qala in kana min asdaq haula al muhaddisina alladhina yuhaddisuna an ahli al kitab wa in kunna ma jalika lanabulu wa alayhi al kadhiba فقال هميدكو إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين هرنا يسر ni hadisatigun munun be kitabe dunkew ka hadisatigun munun be kuma tigun munun be na har yasoro ni kabula habar da ya cinya tige katemu beka alladhina yuhaddisuna an ahli alkitab mo munun be baroke ka bo kitabe dunkew bolo har na yasoro kabula habar da yu cinya tige wa in kunna ma jalika lanabulu alayhi kadiban alkadiba ko kafaroka ku lutumbe galon folin la jarabi kabula habarka mana utumba jate ko abe galon fo qultu bun kasir ko alaikum manahu annahu yaqaw minhu alkadhiba luqatan min ghairi qasdi ya salafu ka jogo doya ko ulutumbe fara kabula habar kitabe dunke ka kuma kela munumbe alede yucinya tigiye na be wa kuma takabo kitabe dunke bolo mo munumbe kuma takabo kitabe dunke bolo kabula habaru de yu ka cinya tigiye meona tabe ulutumbe galondo ale yerela bo salafu unyogona doni ke baga nima ke filibanti de kasira bila pew ke rabbiya mogoy ibe kuma munun fo ulube ujura de nyiniye ku ka kuma do yoro nyuman de nyinala komi Umar ibn Khattab yofo akum mugo niye kuma do me ka boy bali masilamama akon ni do yoro nyuma be kuma ina do yoro nyuman de nyine ka kuma indo yoro la ikana aka kuma inta kabila do yoro juguka nimbe sarafu ka jogo la kosobe
tuma mu ye kabul ahbar ka galon fo bun kasir ye boda do nyinai ka wujura dama akum ma'anahu ko aleko ma'anahu annahu yakhaw minhu likajiba lughatan min ghairi qasdin kullu wala de galon tumbe na akakuma de la kasura kan la nyinite mana nin koro kanati bolo ko kabul ahbar tumba yire tugu ka galon de fo o kan la nyini tuntoye salafu munun temena ani shebon ka fo ki tugu ka galon fo te wulula oto tugu ka galon fo na ya ni ye galon ko ni ka kuma la ube ko galon tigela ula nyini yede galon be ye aka kuma ula kasura kan la nyini tama yire tugu ala ya ta yorumi galon yera yoro de la bun kasiri ko nu ye kabu ka galon min fo kulu tumbe galon la jarabaka ko alla nyini ye munye luga de do galon fora luga kuma chogo fo de dro mais alla nyini te kwa tumba yire tugu ka galon tige galon tumbe ye aka kuma wula de kasura kan la nyini te la nyini ye ninde li annahu yuhaddisu an suhufin huwa yuhsinu biha janna parce que kabu tumbe kuma ni kitabu de gafe munu ale ba jigi aba jigi nye ni gafe unye de o fi kasoro gafe fin sahalun de ba kono aba jigi nye ni gafe nye wa fiha ashiya'u mawdu'atun wa makjubatun kasoro gafe iba soro ko do ba akono galondila lendo nu yu dila ka daci den ka ko do ba akono galondero kasoro ale ya jigi nyana ya le nyana sahalendero kabu tay ninde li annahum lam yakunu fi millatihim hufajun mutqinuna ka hajil ummati al-ajima parce que kabu nunun bora manto munun kono minye yahudiya wuye bani salankan yahudiyan mugo tunte ulula munun be hadisaw durusi kanyai komi nim manto be chogomi komi ciden kam manto nim manto bayin be chogomi kitabi dunke tunte mugo tunte ulula nube ewa kuma durusi ka kuma durusi kanye komi nim manto chogo wama jalikan wa qurub li ahadin wudiati ahadithun kathiratu fi hadhihi ummati kafara nimbeka ciden cili ni français fitini in français surmani kono uye hadi galon chaman fana de tige kado ciden ka manto la ciden ka hadisawla nim manto kono hadisawla la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla galon dilale munu hadisa dilale munu mogosita hakedo ni alate ciden ka cili français fitini min fule ninye uye hadisa galon chama hadisa la fule chama detta kado ciden ka manto la hadisa chama la fule chama min nikuma chama min mogota dando ni ala yerete oman manahu Allah ta'ala iliman bijalika ani alay fonnan sirake mugo mununye ni bo o hadisa la fule mundo kullu bihasbihi hada maden kelenkele alay hadisa doni mindi hada maden kelenkele ma ni ka doni hakke ulube hadisa la fule mundo walillahi alhamdu wal minnatu wala anko barin salankaw ka qisa ka surunya tumami alaye ko an kana kitabe dunke kuma nyogonya foni kuma nyogonya min kani foni mo min kera to nyale kelay anyo fokunu aw ala ko nambu kuma nyogonya fana an ko kuma nyogonya ka falli manani qur'ana aw li manana ko kitabu ni alli manana ka cide nya alli manana ka cide wunya aw ambe ala kele ambe tigi kele ambe ala kele an ko kuma nyogonya kaninde fuye donc an ba do sisa kitabe dunke ka qisa bani sarla qisa suro nyinin kali keraka anko abedder su kono bani sarla ka qisa doni ke ba wuyu tilaka tatila yuruma saba uba fo munuma al israiliyat atila lendo katatila yuruma saba dem tilama yuruma folo bani sarla ka qisa mi qur'ana ya fo ciden ka hadisa ya fo qur'ana ya sabati ciden ka sunna ya sabati nim banin sanar san qisa sahalenye ambe ninfo ambe danina ni nyeb banin sanan ka qisa fulo banin sanan ka qisa mi afora qur'ana kono afora ciden ka sunna kono qur'ana ya sabati ciden ka sunna ya sabati ni nyekinya de am fana ben nimmina am bafo banin sanan comme musa ni firawna nunu ka qisa munu be qur'ana kono banin sanan qisa chama ya bani israila a chama de be qur'ana kono kurana ye min fo ka sabatan bo sabati ciden ka sunna ye bani saranka qisa min fo ka sabatan ba sabati ko min na ba fo ewa
mogo sabatte mena wunye udon na kulungo kono uluna nyogona hadisa wuju sabati bani salanka ka kode do ni hadisa yo sabato ya qisa sabati le wunye kele bani salanka ka qisa fulanna bani salanka qisa mi ate qur'ana kono bani salanka ka qisa de do ate qur'ana kono ate sunna kono fenyera qur'ana kono fana mimba galontige ya fembe sunna kono mimba qisa ingalontige ya nim bani salanka qisa amba fo ni mangalo ante nimmina ni qur'ana ya galontige ya ciren ka sunna ya qisa min galontige ya ambo galontige ya anto mina bani salanka ka qisa chogo ya sabanna qur'ana ma sabati qur'ana ma galontige ya ciren ka sunna ma sabati ciren ka sunna ma galontige ya nim bari salanka qisa amba fo ka ke sahidu ye ube amba fo kanyere wajuna ye me anta galontige ya anta sabati me be se ka fo yoro dola ka ke sahidu ye ube kiyere wajuna ye bari salanka qisa mi qur'ana ma sabati ama galontige ya ciren ka sunna ma sabati ama galontige ali fo fana ambe ni fo amba fote doro ka fo kanyere de menay wajuru la me ante dala anta galontiga ya munna ambo fo ciden ko haddisu anni bani israila wala haraja onana hadisa wore kono ako bani srilanka ka qisa ayo fo junubu tawla bani srilanka ka qisa no kabbaro ayo fo junubu tawla wala wayennin qisa sugude mi qur'ana ma sabata ma galontiga ya hadisa ma sabatu ma galontiga ya ibeshe ko fo yoro dolan sahidu la doro me ikana dala ikana cinya tiga fana e ba fo ka ke sahidu yoro dola doro ki yere wajuna yoro dola me ikana dala ikana galon tiga munna parce que ni e dara la anya hadisa min ba fo ikana da usula ikana galon tiga ya o hadisa fora dirsu kono la tusaddiqu ahlal kitab wala tukajjibuhum mun an ko o kisa sugu be saka fo sahido yoro dola me kana dala ikana galonti ya fana parce que ciden ko bani salankan akanu cinya tuya akanu galonti ya fana o ya kisa sugu jumai bani salankan an kanu cinya tuya an kanu galonti o be ke yoro juma o ka kisa tila yoro masabana mi qur'ana ma sabata ma galonti ya sunna ma sabata ma galonti ya ibe se ko fo me ikana dala ikana galonti ya parce que ni e dara la iba soro asalente galondo iye galon sabate ka da galona bon ni e ya galon tiga sa fana eta galon tiga lina galon tiga balido iba soro fana cinya do iye cinya galon tiga ya wori ato ibo fo ka da da ka de ibo fo ka da da ka ita galon tiga ita cinya tiga wala banisaran ka qisa tilaleno katani tila yormo sabade qur'ana ni sunna ye min fo ka sabati o sabati le no be fo ka dala fana qur'ana ni sunna ye min galontige ya wo yengaloy ni yo fo yoro yore ba fo nin qisa yengaloy israiliyati do qur'ana ni wa hadisa umma min sabatu ma galontige ya iba fo o yoro la ni yo fo dore ba fo Allahu alam ikana galontige ikana ciatiga bari salanka qisa tilalem katani tila yorma sabade وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا أو كافوا علي من نفني من جنا أنك وأنزل إليكم أن من جنا أوكا وإلهنا وإلهكم واحد أو تجون أنك باتوفين أنا كباتوفين كلندله باتوفين كلون نحن ونحن له مسلمون أو باتوفين كلون أني ركولو أوين أو أكنين دفو كتاب الدنيا وين وكفى قال ابن جرير وكذلك أنزلنا إليك الكتاب قال ابن جرير كو يقول الله تعالى أكو ألكم مسمين كرتالنو كما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب ناكو ألكو وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ابن جرير قال لنا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ما نقول لنين يدي محمد قم مغمون تمنا نين على كتابو جيغوكا ايوا محمد نين قرآن جيغي افناكا مغمون تمنا نين على كتابو دي جيغوكا ايوا نين قرآن جيغي افناكا محمد صلى الله عليه وسلم
وهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد بن كثير كوي بن جرير يمين فوته كون نكاني نيني آيين أبي وبنيوغون تكوسوبي أني آيين كورونا التوسير بنيوغون تكوسوبي أيمين فوته komi mogo munun temena nye kitabu jigi ka cogomi cide munun temena ne ye kitabu jigi ka cogomi o cogo kelenya ni nye qur'ana jigi e fanaka muhammadu falladhina ataynahum alkitaba yu'minuna bihi aw kitabe dira mogo munuma komi yahudani nasaraw ulu belli manani qur'ana ay alladhina aqaduhu fatalauhu haqqa tilawatihi min ahbarihim ulama wala ajkiyai kitabe dunke mununye ni ewa uka kitabu kala uka kalancogo nyumana ka kala ka tuguko komik ewa yahudiya uka doni ke baga baw ka abdullah ibn salam wa salman farashi wa asbahihima nunun na nyogona ulube limana ni qur'anai nako فالذين أتيناهم الكتاب كتاب الديرة مغمونما مانا يهوديا وكا دوني كبغا باو دوني كبغا منوموكا كتابو يلما نو يتوريتك كلا أكلا نشكو يمانا كتغو توريتك كتغو توريتكو كتاب الدنك منون كيرا ننشغولا يؤمنون به ولو بيلي منا نقرانا كومي عبد الله بن سلام بن سليمان فارسيني أني نونو فلان نانيغونو ولو بيلي منا نقرانا وبيدالا فنا ومن هؤلاء أو نمغو منون فنا فلن نيه من يؤمن به مغو دوبي سرولو فنا لا نوبي لمن يعني على العرب من قريش وغيرهم ومن هؤلاء ويجوني قريش كان أني عرب ومن هؤلاء نين قريش كان منون فنا فلن نيه أني عرب من يؤمن به مغو دوبي سرولو فنا لا منون بلي من نقرانا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون من مغشيت با ني ألاك آيوما وكافرون مغشيت ني ألاك آيو قالون تريان كافرون أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر لحق بالباطل كافر قريم مني كافين دو سطورا من كان كبانجي ورياتو بنكسيركم مغشيت قرانا قالون تريان ku bakura na kaciyama foni mugo minye ciya dogo ningalonye o yuqatti dawa sams bil wasil wa hayata ani mugo min bafe katile dogo ni dogo fendoye ka soro o min tese ka kefana mana ciya dogo la doro o de be qur'ana galon tigra ka bama sino kitabe dunke ni ciya tigide do abelli manana qur'ana awo makka kafiru fanana quraish gan kaw fanana arabu mugo dobe wulu fanala ubelli manana qur'ana ne mugo shite alaka qur'ana aya nunun galon tiga ya ko ba uma fo kafiri min na be alaka nema na be sutura abe cinya sutura ka cinya dogo ko o dogo ka galon banga mogo minye cinya dogo lay na be cinya dogo nin galoy ulu doron de be ba qur'ana ma kafiru ale de be qur'ana nan kaliya وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك نهاية لا كوتشيد ما إمنا مكده يمنا يكمغوتشلا itunte se ka qur'ana kala itunte sebelike itunte kalam bagaye itunte sebelike la men wucela de bun kasir koy khari labista fi khawmika ya muhammad
أقول شيء إيمانا كم محمد إيمانا كم مغوشلا من قبل أن يأتي بهذا القرآن سني نيم قرآن كنا إما أموران يكشي يشامن كولاد شيدن شيرا سامبي ناني نقولنا ده أيو سامبي ناني بك سني قرآن كجيكا سني قرآن وهو كجيكا أي ني سامبي ناني كي كان ني سي حكي كي كم مغوشلا لا تقرأوا كتابا itunte kitabu kala wala tuhsinu likitabata itunte se ka sabili ke fana itunte sabilila bal kullu ahad min qaumika abila mugo bika mugula wa khairihum anika mugutana ya'rifu annaka rajulun ummi la taqra wa la taktub ekam mugo anika mugutana be yado mugo shitula fo ubado ko eye ewa nabi nyima minye mugo minye imakala ewa ite sabili fanake ube yodo ko ite kalambare ite sabili kala wa hakaja sifatu fil kutub al mutaqaddimat ewa ciden kam mankutu en ninde fana kitabu temenen ko akam mankutu min be tawreta kono ka fo nabi nyima laba min bena ate kala ate se sabili la fana o de be tawreta kono de be injila kono kitabu fulo kono akam man kuto yore kama qala ta'ala kumni alakum musammin qur'an alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya ulude de nubetugo ciden ko ciden minye ewa kalambalun ka cidenye alladhi yajidunahu maktuba indahu fi at-tawrat wal injil ciden min nuba kam man kuto sabilen soro o ka tawreta kono anu ka injila kono يأمرهم بالمعروف نابو نيامرني نيوماي وينهاهم عن المنكر أبو بركة أبو جرمام نيندي بتوريتا كونو كوتشيدن كلالنتي نبيل أمية كوك نبي نيوما من دوا كلالنتي ودي بتوريتا كونو ودي بإنجيلا كونو وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم الدين أو تشيدن تنبو أو لا فوكتا دولابا فوكتا ساتونتي سبليكو لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرف بيده تشيدن تونتي سبليك لا اتونتي سكا سبليك كانيه اتسكا اوا ارانكله سبلي ارانكله وبي حرف كله تشيدن تونتو سبنا بولوي كانيه بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي ورسائل الى الاخالين تشيدي سبليك لا ودي تمبابو nube wahaw sebe ani ni ciden be lettre min sebe kata dugu mo munuma sebe le keraw de tumba ko o man jaa min al mutaakhir al fuqaha bun kasir ko ni mo mi nya galon fo ewa doni ke bagal labawna kal qadi abil walid al baz o man tabahu ko min al qadi walid abi walid al baji ani mugo munun tugura oko ni mugo min yafo annahu sallallahu alaihi wasallam kataba yawmal hudaybiyata ko hudaybiya sa ko ciden ye letri sebe ayjuman sabe ko haja ma qada alaihi muhammadu ibn abdullah ko ciden yo sebe na bole hudaybiya sa ko ni nyefende muhammadu ibn abdullah ani quraish gan kaw o yekiri min tige unu nyogonche yesuluhum min donu nyogonche o yenninye ko cide nyo sebena kapoloy qadi abil walid al baji yenni fani mo munun tuura ko bun kasiru ko fuqa haw laba munun yenni fo ko min nunu na nyogona fa inna ma hamalahu ala zalika riwayatu fi sahih al bukhari munyu bilan nin kuma folila hadisai riwaya do de be bukhari kono na ko summa agajan fakataba o ko fe cide nyi letri mina ayasabe ni riwaya de yumina ko ayamina ayasabe wa hadhihi mahmulatu ala riwayati al-ukhra ne ibn kasir ko ni riwaya min fulani ni riwaya be takabira riwaya wore de ka wode ba banganye summa amaran fa kutiba o riwaya wore munye o ko fe cide nyamina ayen nyamaralike وقاسمه ولهذا استد النكير
من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول باجي وتبرؤوا منه بنكسر كونين دي قصو دوني كبغا منون بتلم بويرون تلم بيورون باجي ينكما من فوتي ويا ننكريا كننكريا لمن كجل قصبه كباريا كبوكمين وانصروا في ذلك أخوالا وختموا به في محافلهم ويبيتوا دي دور دلا ننكما كينكاروكا أنيكا كما ننكما إيوا إنكاروكا وكا جمدال جيرولا وإنما أراد رجل أني الباجية من باجي كلا يني يموني كمينا فيما يجهر أنه كتب ذلك على وجه المعجزات إما ينفنا ibun kasir be ujura di bajima an kan nimfana mina jogo nyuma yede e nyogo na doni ke baga nyuma ni hari kataw do mera kuma do mera ko aya ko kataw kuma do ewa ube kodo sabatera ko aya ke kataw kodo sani e ka sege sere ka nyedo e ka do nyoro nyuma de nyina ka kuma ina a lala ni anyina na de ube lala ni ewa ni yoro la kataw do de fule ka soroya ili do de fule ka soroya ube lala ni yoro la na yin nin kuma fo akalla nyini yen ninde akalla nyini te chiali nin kuma juguye wala ikar kan ninde ke nyogo na doni ke bakan nyuma min ko ni sabati lendo ko bidia sabati la ka bidia mo de do udu ta togo ani nyogo na doni ke ma sunna mo ni tiya tigi min filila fatawura u togo te kelenya de u togo te kelenya salafu bolo do wakati be salafu u nyogo na karamogo ni kuma do bora afe ube sebele de bora afe ube do yoro nyuma de nyina la kakalase ka wujura dama e ma ye baji ka kuma min kula ne na ko ci denye sebele ke bun kasir ye boda nyini o fanai kabula habaru ta ye boda do nyina la amma te makawa ha mi nye e wa baji fana ta ye boda nyina la akolla la ko baji kan la nyini min be baji fana bilanin kuma la ko ci denya sabe akalla nyini yede ciiden ka sebeli koke muajjija ni dese fenye koke kere fenni muajjija doye atese sebeli la me ala ya ka yenni sebe kakama kabakoye kwa kakama muajjija ni kabakoye baji fana hari ni kuma min fora bolo ako awa alla nyini mi fima yajharu min be banganye akalla nyini yode ciiden nya sebeni muajjija de dese fen ka fenke hada madawun tote senninna hada madawun to ni ete se sebelila ni yelletri di ma kwa sebeni sa ibe sewa me ni ya chire ni sebeni yim wajija de kaba ko ni dese pendore ni ala ya kai na ma ke mugo toye ako hari na ele min ko kwa ye sebele ke kwa kala ni betaw yorodela la annahu kana yuhsinu alkitabata baji kala ni te ko chiden tumbe sebelila akalla ni te woni akalla nyini te koye ko ciden tumbe ka sebele ka kalla nyini te koye ara kalla nyini be ke minye mimba banganye ayen ni sebe muajjija boloka kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhbara an dajjali ko min ni cide nyang kibariya ka bod dajjali ma ko maktubu baina aynai kafiru ako asbele be dajjali ten ni nyugonche ko kafirin o fi riwayati kaf fai rai abin na ciko dola kafu ani rayi e kafu ani fa ani arai mana bun kasiri yen nin famun mana ciden ko kafiriya mi sebelen be dajjali tenka kafiriya mi sebela dajjali tenka munya ni alaka kaba kuna katta mashi ciden ko yaqrahu kullu mu'min kafiriya min sebelen be dajjali kaste e wa akan ya na yino yorode kafiriya mi na sebelen be dajjali tenka mu'mini mugo ye mu'miniye ni yaye ikala nan imakala ibe ibakala ekala nan imakala ni kon ye mu'mini de ni ye dajjali ye kafiriya mi sebelen ba seben tenka a sebelen do ni arabu kande de men ni kon ye mu'mini de ikala nan imakala ibe sebelen kala ni kore munye ni makala ka sebelen kara mundo ha aya tamanshe ni ala ya ka atige muwajjijin na ala ya ke muwajjijin be ba kala min kala na ima kala be ba kala donc baji fana kala nyini be se ka ke
ciiden ka sebeli ke min fora akalla ñini be sika ke o yoro la o de aba hakke to siñeye takidun aidan wa kharajan makharaja li khalibu ewa kafu ka geleya fana ko ewa mumini beba kala ni ñede ka geleya wa kharaja makharaja li khalibu awa abora boyro min mana kacaya beba kala ka qawli ta'ala komi alaka kuma wala ta'ir yatiru bi janahaihi alako ewa konosite na bepa fo abe pani akaman fulade wa qawlu ta'ala ni alako aya kono ijalartabal mubtiluna ako cide mako eye français jande ke kam mo cela ite kala ite se sebelila sani qur'ana ga jibika na ya soro etunye kalambagade ye kitabu kala ka koro sani qur'ana ka jigika ni tunye mogoye ibe sebeli ke sani qur'ana ka jigika ija lartabal mubtiluna o wakati cinyali kala tumbe shikaila tinyali kala tumbe shikamuna yoro damadum a yoro folo abe kitabe dunke ka kitabula na yuman laba ate kalanke ate se kalana ate se sebelila bo sani qur'ana ka jigi ni ciden tunye mogoye na ye kitabu kala ka kora be se kalana be se sebelila kitabe dunke mununye cinyali kala tumbe shikala o ba fo nabi yuma min ka kibariya ba on ka kitabula o te kalanke o te sebeleke ni mfana kalambagado abe sebeleke utumbe shika kele afulana la ratabal mubtiluna kafiru fana qurashigan kaune arabu fana ciyali kala munun mbula utumbe shika ila o ba fo ni yaye abake kan nin qur'ana min kala ye kitabu folo munun karan ko atumbe kala aye kitabu kala ka qur'an aye kitabu munun kala ka qur'an fule ko de fonye dro na ya soro itumbe sebele ya sanu qur'ana ka jigo ba fo itara mo do de ka kuma usabe dro kan o fonye ala ka kuma ute la artabal mubtiluna ay law kunta tuhsinuha la artaba badul jahalati minan nasi nitumbe sebele la sanu qur'ana ka jigi ewa hada madan ciyali kelaw do tumbe shikila fa yaqulu utumba fo inna ma ta'allama haja min kutubi qablahu ma suratan lil anbiya ni yaye abake kam min kala nabi nyuma munun temena doro luka kitabu aye wulude kala kanu fanya ma annahum qalu jalika ma ilmihim bi annahum ummi la yuhsinu al kitabata kafaraka kitabidu kafaraka maka kafiru yennin foci danye fana kasoro uyere bado kalambagate sebele kelate me wona tabe yennin kuma foye wa qalu maka kafiru ko asaturul awwalina kitatabaha ko ciden bake ka qur'ana min kala ko mugo folo munun temena de ko uluka kitabu de do ko aya nyini mugo do de fe ko aka usebe aye tumula alaihi bukratan washila utigi munyu usabaye fahiya tumula alaihi bukratan washila utigi munyu usabaye sogoma ni wula fe obena ukalaka afana bena kala anka kasurati sebeli la me maka kafiru yenin fo ko ciden bake kamin fo ko qur'ana te ko ala majigide ko mugo folo munun nabi ma folo munun temina ku luka kitabu de do ko ciden nyam nyini mugo do de fo ko o sabaye ko tigudu yu sabe ciden ye ko sogoma o tigi bena na ye min sababe akala ciden ka ciden fona bena fo anye ula fe na ye min sabe abena kala ciden ka ciden fona bono kalanka ala ma qur'ana ji ko yennin fo maka kafin yoni foci danye sallallahu alaihi wa sallam qala allah ta'ala alakum masamin qur'anin qul anjalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi aw alako ni ciden fule kanin qur'ana min fo nin ten nabi nyimo temenon ka kitabu sabele ni mo ya sabaye de nin qur'ana muhammad afuye anjalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi masade yen qur'ana jiga alla de yen qur'ana jigi ala min nabe gundo ni bangedo ya ala musirra fi samawati wal ardi ala min be gundo do sankaba wolon fulala be gundo na ko do duguma ko lon fulala wode nyin qur'ana ji wa qala ha huna okalana bal huwa aya kama aya imbe kalana wa ay Allah wala
ها بل آيات بينات ها وقال ها هنا ألق يا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم نيرو لا يالق نمقرنا نوني آية بانغاليون دي نوبي مغو ديشي كونو مغو منوني على يدوني دوما أي حاجة القرآن آيات بينات واضحة نمقرنا تامن بانغالين دو آية بانغاليون دي دو آية منون جيلين دو في دلالة على الحق أمرا والنحيا آية منون دليلا جيلين دو تنياكا ni ñamrali ni baliliye wa khabaran aya munun fana nu tiñade do ka kibariyalula yahfazuhu al ulama yasarahu Allah alayhim hifijan wa tilawata wa tafsira nin qur'ana ala ya no ya doni ke bagawye nu be qur'ana durushi ka kolon durushi ewa ka kala ka tafsiri fana do كما قال تعالى قم إني لكم مسمي قرطالين ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر على كوكو عليه القرآن النغيا تاسي بغاي يا لا مغبيبا من بيت تاسي القرآن دون كما ويني آيات كي ni mogo min ya duskun kalasi kinye shi qur'ana ma koyi ba durushi ala ba durushi ni goyi kaba ko do fana de la ka me Sheikh Abdulaziz ala Sheikh أقولني آية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألاقول على القرآن نغيا تاسي بغي يا لم مغبي من بيت تاسي لك القرآن إن كان نغيا يوا أقولني القرآن كبكونا كمواججا إيرانني على كان نغيا لي أقول القرآن فلي عربو كانجيلي هاري عربو منو نيري عربو يه ala ku be ka fara ɲɔgɔn kan haru kana ni kurana aya kelen ye o dɛsɛra kurana ɲɔgɔnna arabukan o kana n'a ye o dɛsɛra mɛ mɔgɔ bɛ nin kurana durusi a kunkolo la n'i ye a ɲininka a bɛ kurana bɛɛ fɔ a kunkolo la mɛ n'i ko i n'a ka kuma arabukan na harafu kelen a tɛ se ka fɔ ka tilen kabako t'o ye mɛ kurana bɛɛ arabukan jɛlen hari arabu bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔnna arabu bɛɛ dɛsɛra ka ɲɔgɔnna dilan mɛ i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ kurana b'a kunna arabu kan jɛla a b'a bɛɛ fɔ a kunna mɛ ni kurana kalan tɛ n'i ko i n'a ka kuma arabu kan na harafu kelen tɛ se ka tila bolo a tɛ se o ye nin aya yira n na walaqad yassarna alqur'ana lizikri fahal min muddakir kunfin bɛ se ka durusi a tɛ se ka mot kelen fɔ kɛlɛma kelen fɔ arabu kan na mɛ a bɛ kurana durusi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden ko ala ka tanu na kisi baka ma min nabiyyin illa wa qad utiya ma amana la mislihi al-basar ciden ko nabi nyuma site ko ala ye pendo dama femmi ni hada madum be limana na nyugonay wa inna ma kana alladhi utituhu wa haya awhahu allah ilayya be ciden ko ala ye min di alema wa yawa hawde ni ala ya wa kanama mana nabi nyuma na yuma temena ala ye tamanse ni kabako de dama ni mugu ya nyogona ya beke sababu be limaniya bere dira musa salihu nyame dira oma kwa kiyama kabako min beto ni mugu ya nyogona ya ube limaniya me ako ala ya le take munye wa hawu qur'ana tamanse min dira chidema ni mugu be limana na ni ya ye ibe kabako ala kalimana nayi o ye qur'ana de faruju an akuna aksaruhum tabi'a awa ciden ko ale ba jigi fana ale tugo baga be caya kateme na yima toka ko fi hadisi iyad ibn himar fi sahih muslim ananya iyad ibn himar ka hadisa kono muslim kono yaqulu allah ta'ala inni mubtalika wa mubtali bika ala ko hadisa al-qudsi kono aw ako ciden ne ye eti mbila jarabi mbe mogo fana la jarabiniye o munazzilu alayka kitaba mbe kitabu do jigika la yaghsiluhu alma taqrahu an-naima wa yaqjana mbe kitabu jigika kitabu me jite se kako jite se ka kitabu inko ewa kitabu sino bagato ani mogo min ba nyana u bebe kitabu inkala
ubebe kitabu in kala o kitabu min ni jita ko doni kaba ko la nyine munye qur'ana be jinya ka qur'ana be niya abedo ji kono ka ko iba soro qur'ana be mo disi kono be se ka be se be qur'ay aka tombe na ka harafe be ni qur'ana ta ka qur'ana do jila ka ko ji kono iba soro qur'ana be doni kaba o do be qur'ana be bu disi kono na harafuna tombe be se ka be se be awa ji te se ka qur'ana ewa ko tasuma te se ka qur'ana jani alla nyini ode obe hadisa ide way warela ni qur'ana dima kitabu mi ji te se ka ko tasuma te se ka jani ewa sino baga to ani mimba nyana minte sino wala beba kala hadisa saruba ko la nyini munye mana ni qur'ana durusile me kunna sino gota aboy kunna konni sino gora sanin ka wuli nyina na ko ayi ibe sino ni wuli la ini ka qur'ana be wuli ibe nyana ibe qur'ana kala donc hadisa la nyine munye ni ciden ko sino baga to ani ewa mimba nyana beba kala mana ko qur'ana ala ba kala nogoya mogoye ala ba kala nogoya mogoye mogo bebe se ka kala nogoya yiye ibe geleya la nabi kunna be se ka kala ibe nogoya la nabi kunna geleya ni nogoya bebe se ka kala ko Allah nyini ode o kitabu dira cide ma sallallahu alaihi wasallam balmon de la ka qissa doye al sayyid al wahib qahtani al wara aka kitabu do kun al wala wal bara ako yahudiya ye nyogonye bado de ke ko ubese ka silamiya cinya chokomi uyore nyo bake ute ore nyona nyema mumbula doko ako ewa nyema mumbula ko qur'ana ayi benyininka silamiya ka cinyali au bake ka munke doko ne ye silama dendo ne tora ka nege ka wele ka bo ka silamiya kono ka ken nasarai doko ne tara silama dendo nya nege ka bo ka silamiya ka nya ke yahudiya tumamu beyi tafo ukanyema kuma akombe minfo iye awuye ka fula tok ewa silama bolo mogo tese silamiya la qur'ana to silama bolo ba kala mogo tese silamiya la mogo tese itese silama la arabukan to abe kala itese silamiya la mbe minfo awuye silama ayu tuka ewa silama demme awumba min konne silama dendo ken nasarai nin konne silama dendo ko yahudai ako yahudani nasara aw tesika silama densi yelema kabo aka silamiya ka ke yahudiya ka ken nasara fo silama den fula ni silama den fula tate silama si soro ko ababo silamiya la ka do atala silama den folo silama demmi abaya wolo afaya bolo awolo abalu yara silamiya to bala silama dendo fani bama lakala foila kadinala ati foide do kadinala ni silama den sugu abe seka nin trompe kaso silama den fulana minni aw bese ko soro silama demme aw nana ma yoro dola ya kono na fililen soro e abe logoma min do adda kono tabolo abe jimi mi atabolo ube abana baga todo amma ko be furakeli la bana bala furakeli chogota bolo nin silama den suga be sega nin fana trompe na ko nin silama den fulati awu tese ka silama bo ka dina ka ko be do awtala embalma hari am ka jamana kono ube mogo munun terempo kudo ka dina la ko ube mogo minani nin ko fulade wotea silama den min te porodo ka dina la abaya wala faya bolo dro ababolo silama togo bala ate foido silama dinala ube nunun trompe ku soro silama den folo beta yurumi kolon tu bolo ji ko kono na fili bola docteur so kono na fili bola furakeli chogo ya kono na fili bola dumunu tu bolo
uni furaw beta uni dumunu beta ube kolon so ube furansu doma uyu yelema ako silama demmi naw bo soro ka trompe o min silama dem fula de sino ate silama la de men nebe min fawye aye silama to u ka dina de ka ku jogo ciya ayo silama to ka dina ku jogo ciya nu jogo ciya na umake jiya nyanama ya nyuma ye umake lagara nyanama ya nyuma ye aye ninde ke silama wala balma sinawa udilala ninde ka sinama munun tumbe jama sani telewu kana sinama so dilala nindeka arjo dilala nindeka telewu dilala nindeka puruka silamu jogo tinya silama jamana wala ka silama don jogo tinya kusugo ukadina kono iteke je iteke la gara parce que ni ka jogo nyana hari ni e way ka jinya la gara mani jinya nyana ma be nyai bolo e ma ye yahuda ni nasara de wubu mara jogo nyuma minna ubu mara to nyuma de la jiya jogo nyuma in koni bo soro la hari nu te sallu te su te lagara de soro me ka jiya nyana ma yen koni be nya bolo jiya jogo nyuma mun bu bolo me wi islamu de uncinya puro aka jiya kana nya aka lagara kana nya bena kuma yorola nye kisa nyere foni minya kuma nyore munye tuma mi nyema ko kanin qur'ana to ani ka to islamu be ewa arabu kankala ante sewula aya soro be erenyo yoro minna qur'ana kelembu bolo ya dale ngbe tabalika doko nin qur'ana wa ako aya fara minye nyogo nyema akashira o ko munda ko ne nyana mbe hakilina baradela ma do ko mbe fato barala eye nin qur'ana fara eska ye jiya ka qur'ana be fara nin ko ne ke nin qur'ana ka to bolo eye nin qur'ana de fara eske eye jiya ka qur'ana be fara wa qur'ana be bolo abe bo silama bolo nin jogo de la ninye fato ya de hakilima barate ninye ode ya to ko abu jogo de cinya be qur'ana kala jogo nyuma tola o ka jiya be cinya o kala gara be cinya abo de kula wala mbali mo nin qur'ana mo wote sala ta jiya ka qur'ana be ko mo be jiya kono ubi sigi ka qur'ana ka tombe na sheklu ka be sebe qur'ana be jani qur'ana domba don be jiya kono be jo ubi sigi ka qur'ana be sebe ka dima ko ite manke ala nin qur'ana e ta man sede na be mo disi kono ala ye doni di mo munuma ta suma ta jani e wajita ko e ma ya hari munum ba farida kulu be qur'ana doya nin mi matomi to makade dona ta jani de naluma ude do tu yere kalama de o naluma ude do nin qur'ana be disi ude kono abe doni ke ba on disi ude kono na be turusi de mi sem fitinu fana kuma jumambo yurana inna nahnu najalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala kwale ala de nin qur'ana jigi ala de be nin qur'ana tanga awa qur'ana ala ka kuma de minha bada wa ilayhi yaud qur'ana ala de ka kuma qur'ana bora ala de fe qur'ana be laba ka yele kata ala made ate bojiya kono ni jiya laba jiya wulili surunyana ala be finye sumalen do de nate abe mu'mini be faga ka bojiya kono ni mu'minu be bora jiya kono abe to kafiru dama de la jiya be wuli ulu de ka ni kafiru dama tora jiya kono qur'ana te kala hiju te ke tuguni ala be mogo do bo habasa beta alikaba be burda biriki kelenkele kata be fili baji kono alikaba be gurja ka boy qur'ana be sagi kata alama القرآن كلام الله ليس بمخلوق منها بدا وإليه يعود قرآن على ذلك كما يدام فنته قرآن بور على ذلك كنا أو قرآن بالله كاسي يلي كاسي كتالا دم مغتي سالا إتومي رأي يردك مين جاني يرد جاني مين قرآن كوي يركو قرآن تجاني قرآن ت أو جيت قرآن كوي يركو parce que na balawu lila qur'ana e wajanini balawu akolo anyama na wulila ino fa be comme bombude ni tigra moti ka tiga yere e yere de yere janiu yere de yere ko itomi tomira yere de ka qur'ana be disu de kono
لا يوجد. منكسرك أي لو قصر الماء والمحل المكتوب فيه لما احتج إلى ذلك المحل. أكو قرآن سبلا يرو مني إيو أو يرو كوكا بوي مغم كوتو يرو لا يري كافون ني يرو قراء ني يرو كوني أمبردالا أي أكوتي أي يرو منكم مغم كوتو يرو لا أبد ديسو كونو أبد ديسو كونو عبد الرحمن صادقو أكو إيوا حديثة سره بغورو كو koni ewani ala ko qur'ana jita ko alla nyine ye munye ni eye qur'ana ko jiye qur'ana do ko ka ciya abeddi su ko odi ato ala ko jita ko mun kasir fule ko defo waqtare bun jarir anna limana fi qawli ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma bal al ilmu bi annaka ma kunta tatlu min qabli hadha al kitab كتابا ولا تقطه بيمينك آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب أكو بنجرين آية توسير منا ni ala ko bal huwa ayatun bayyinatu fi suduril ladina utul kitaba bum jere ko la nyine munye mana ka fo cide eye cide minye ete sebelike ite qur'ana do ite kalando sani qur'ana ka jigeka ite sebelike sani qur'ana ka jigeka itunte sebelila itunte se kalanna o yetta ma shenwude o tumbe o doni tumbe kitabe dunke udusukun kono sani qur'ana ka ko bunjere ya tawsirin tola mais anye tawsir fulum min ke tawsir kala chaman be odeka wama yajharu bi ayatina illa jalimun awa alakum washita alaka yaw galontriya ku ba uma ko tonya le kelaw ay ma yukajjibu biha wa yabqasu haqqaha wa yarudduha illa jalimun moshite qur'ana aya qur'ana galontriya ube ka qur'ana ka hakkun naqashin ube wa yarudduha ka qur'ana shagin ko tonya le kelaw ay al mu'taduna al kabiruna المكابرون الذين يعلمون الحق ويهدون عنه مغشيتي بقرانا ما فويا دانتي يربونيا باو منو نيتشيا دو كوساري كو باتينما كما قال تعالى كمن الاكو ان الذين حقت عليهم كلمه ربك الاكو تشيدما يتي الاكا جانغا كتا كما سبلي واجبيرا مغمنونكا لا يؤمنون ولوتلي منادي ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العجاب العليم ولتلي من نين تامن سني آية نانا ولما وتلي من أبرا فنو يلا جاب دمنا يونيانا دومي على يا سبب مؤمن كوي جهنم بدنديا أي قرآن تفني أيو دتلي من ني قرآن يبي سايكا كافيا ديرا كتا جهنم بكونو donc wuluti la mo to nyali kala bambantu de yere bonya ba wulu de be ba qur'ana la صلى وقتي سيرايا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك